au faitanga mea ai me se fu ro tu wa o ta mai sa le lava ia o to telefoi whanau o whaamuli a inga ia whao ma whao le whale ia e manga wa tu ia le au whenga lwenga ia wa mama uma me uma le se me toi pole ai pe o tūranga lava lea pe a whai malo longa na tato along whanau mai a o a tu i lava i whao e tu i lava i whao ai me se a sore pe wan tato ta whape fwoi uno whai ere me uma loa i o tu unga a onga tu wa onga tats whape talo sia ia timu ia o nei faini i fe agua ai ro va ai pere ma lo sio suru mai la fai longa le lo fo tato si ese ate tato ia fai inga ruenga fai a mese la vai tato tanga mea fa peona fai tato alo fa na i a mese tuanga wa onga lo ia amas sa le la vale sa noanga ia to fa manato tato pokala mel mamalo sa molo fa peona fa fonga mai o le vai aso lona se fulu le nei week 10 le nei o le tatou fōlaunga o le tatou semester lua le wat sa le lava ia vai le whana wa onga ia pape foi o e malo o tawina le universite ia taimine taunto e tapena pena vai whalele me o lo mana mia le whalele ia tatou ngale lue whatasi ia whauma le nei kuata ma le nei semester ia ona te amalia toala ia to saunu ni moli se foi tau sanga awa tata longo tu pe mas fau re malu tatu atu nu ai mai se lava e fa pito au ngafa lava tatu alom fa nau lo fa pe ona tau wina tono tatu la mua o le vasa se furu la uma nature pe fon ta u ora son nafi ele mau te le lava ele lava e tau atu pe ma fau tu atu pe au ngani atu pe fa nau to anga i vasenga le fa pe pu ne va yaso ona fa pe asi le ka ko ka fa ve so ngi le isi aso malo lo no fa pe ngi assignments wa ngai o fa pe ona e behind ai po ngai le fa ya ngi assessments e fa pe ona le fa umaina te mi ne lo fi na fa uma awa la o va yaso la uma e uma lo le week 10 week 11 week 12 13 14 allora io le study break ya fai no le io su enga very true yeah also for le o amata tapen penanga o le asusa pa fana io le si fo ina vai ngo le fa peona awa ye toi te le ni si fana o lo o ina ne prioritize your time wisely and pa ai le pola le met taun fa mo ia e alu ma me uma ai ale le fa ngo me unga ia te le fo fa le tono la tupu mai ai Lera we sau noa lo sunga Marshall Mele priority. Polo role prioritize. Po lo sila fia lea. O le me te tau na wha mua. O le tai ton lava au ia. Mai loa vai lo ta ia o la au ina. Lo ta o la ngā oa onga. Me se whaila lo ta mafuta i wha nau neon taimi. Neon po. O le mea o se tūlanga le tele o na vai ai whanau. O le priority. Le prioritizing o lato fe au o tiute me a onga a inga po le whaapalenginga le o vaenga ia ina ima whai ona mau e la tausea se no mana ima nuia a sa le lava atu mai le context o le matua whaasamoa e whengata ai o na tu ese o na like your duty as a kid sa leia o na o aso uma o fe awa te man e tu ole anga o fe au tala tai o fe au e te tau lava ona whai aso uma ia e pe na wa o ine fa e te lava e matua ia tato whanau ia o la e wa masani le ngalue o la ngalue a wale whaalang lango inisi but in terms of prioritizing what's needed to be prioritized it's really hard for the young ones to adapt to it because e te leo me mana o mia i lato so if I fui ole e tu mai ata to the adults e mana really prioritize me ai fa ngata ona develop in ai whana witi ele tu langa ona fo lai ti e fa mo and because ole fa mo matua ele au matua o latu o vai malimo me malatu te fire but nevertheless as we grow we will learn what is needed to be prioritized awa ia me na fe au masani e me fe au masani ia mai si fe au e no fa tontono e tato alam fa na pe yore ia hala i folta mai titi o i lor me fai
Yes. O iloa ua i le tau whatonua. Me re watu e whamalo tatou mātua. Awa le hawa oina leo tatou alam whanau. Awa o re ngaruenga leo matua. Leo se ngaruenga whaingofi. O re tiute leo matua. Whaapea ona whaamanuia ina e le li. O re watu leo na oloa tā ua. Polo na whanau ina ia tatou tausima ia ola. Wana tā ua tūlanga le priority. Awa pefo ina tā ua mausha. Le wa matan ta pena atu tatou whanau i le lato a sapa ia. O ia pole atou a sapa e pai. O ta tonu ona te e te lave ma o e la sata maiti. Ia, o lea lava o. Tama whai atu ai lea tūlanga ia. Mahalo lava. Sual vaingal au talavau. Ia, ok, mahalo. Mantu ai o ngā mea. Saune lava. O ista maiti whai mei ua le mese lava. Vai teimi nei, teimi o wasenga whai mei ia. Nai me o tau le tau mai wase ia. Uma matoa o ngā mea na po te asfuru, te asu tasi. Ai, talo ona ta teimi fo isa o talavau ia u ia re mau te atu foi. Sa au wai fo ia o ngā mea ia o lota maiti. O le umia o ngā mea o re iwa. O le umi rawa o ngā mea o re iwa. Mela na o tatili tau tali tono i tamaiti pēr whai mei e o se furu o sutas o isole. Ia rongo winga li o le aonga li o le orkala li. Well, yes, I'll follow Sanonga Lisi Tupa for my experiences over the last past years. It is true, we make it up to 11. Not because of no sesia wala, but ai a fu ono le mana o mi o le ato o le o le whanau. E fiu sa ili le group ina ia wha popo i ale ngatenga o le tamawhai ia po lesi. Po uma ia le whaatino ino o talama wha evangeli o le a whai e le aso, but whaftai fo i mātua le lava ono sa e lava kupale a whaatau taia ia o ngā mea le whanau. I awa peu vonta o vai tau fo nei. O tala fo ia nei alam whanau i le la mai whai mai a mātua le la o atu i le tamaiti. E tele fo ia na mai tau ina ia alam whanau a matau na tau Slack, a matau na tia ia onga. Ona lato tala le o ngā mea o lea. O ngā mea o le o lota maiti. O ngā mea o lota maiti me whapena. Me la lea e watu whawhautuanga i fo i mātua. Ma tā whai e lawa tala lea o ri loa me tau whamomo. E leo whaapea le tato pokalame i leanga. Le ai. Awa te o whaapea. Lai te lea te me mālolo ai. Awa e uma o ngā mea. Ei a lato e whale. Whai sina whamalo stino sina mea. Ia puno uro i mea au. Ai lana e umalo a ngā mea. O atu tā ere ai. Facebook, lom TikTok, te po ato. Sale lava, ia. Sala fo ia ni si whanau ia because, but also ono o le telefo, le influence i technology and everything. Ia, o le tamaititi lava ia e pa ua ile, you know, ona ia lava whale ton. So, you know, these days, you will get there. So, Ia, o nei motu ngā awhala iti nā le tatou pokalame le mātata noa ngā matamaita i a Masha. I nisi wheo wae ngā lo whapea on tatou sauni uni atu ai le tatou atu nuu i le asa pae o tamaita. Ia, mai se fo ia nisi oa. Nisi o lu i tau o lo whapea on whea ngai ei ma tatou i sunga i whaia onga nei. Ia, au tatou lata atu ai i lea whea. I lea wha amboe moe, au amu ia tatou la aso mahalolo i asa e lua. Ia, Wā nai vai aso se tasi pē lua, toi asmalo lo vai la ia. Sawele lava, oh wow, more holidays, more work to be done. O se tausanga winga, esele nea Masha i le te leo asmalo lo. Hasa o sila iei. Yeah, whaftai mole, well, thank you for these holidays. But I do feel for the Yenai Pisinisi Laiti, for instance, the private sector i le vaigale, you know, tau watia e lato Tatia eolato pisinisi. I know every day everyone deserves a break, but I know ile tūlanga o lo ia ile lo panga te ile lalo langi ni ona po ia e whengata i ona, you know, adapt to the changes. And every change you need to make a change to improve ai lo pisinisi ia ai awha pe o le pe fia o le tūlanga lea o le ao oi every ile ne tau sanga toa ia o le whengata ala le na. Sa lea lo tā ua leo tato business tu maoti tato private businesses ia oka e re whaingo fie re whaingo fie le tau running o le tato business ai mai se o loa i le vai tau nei mai se lava vai tau whainga tāle i le COVID
ai ton lava pokalame ua to no fo malama en mafuanga o nei as malolo lo fa peona to faina el tato malo awa peon ta ua tu isi melelei onol fatino ino nisi melelei wa pe ian fai atu tau sanga winga esene tele o so malolo pe fia i tangata e o nga lui fela tonga luenga wa nga fo ia tato so malolo ye fa ia e to e fono e vai pa ai tono ainga vai po an tu langa ese ro fa peona ona to e fa leia tata noa le ngata ilea o le catch up e to tu tao le o malolo Sabi lava. Ya, ido sa ili fo ile malo si wa fo ile to fa wa tute fai o to fi ai. Ka leia. Ya, ole aso nei te tala i televisions. O te usu men nei tai au, ia ro ta pena fo ia mato vaenga le lo awala to service ni le afas full tasi le afaltasi. Afas full tasi le afaltasi. Afa pe lava ia wa nei te le lava nei wa ora sol tup. Yeah, to titi lava o ia. Okay. Le pay mo tai. But nevertheless, yeah, ma ai ni ngalolo wa no te su mai dato Visions restaurant, yeah, dato dato wore lang usua ma fa pe ona mai mo fo ile tama fai nga fa nau ia I lo lato fo I faiva o le tama fai le I fa le o lato anga va ma lato to mai ile within the preparation of beverages, of the cookery, the tourism, front office and everything, you know, please come and support our loved ones and, you know, be there for them. Know that there is a big opportunity for them that they can make it to the industry in the further future. Nalo faftai lava mole soi faftai tato pa anga masani. Awa mai lava matanga tato fa moemboe na I lua vaso taluai. Wa ia lava to tele pa anga ro fa pa anga tato university a mese fil tato pokalame le lo le tourism and hospitality fa pe ona su atum talato au e fa fisla to tau maftanga ia mala to sila mai mo ile tau mafaingo alom fa na sa le lava fa malo lava ia I le to vaenga ia le ngata fo leo or Agnes Otasi as well as Martin malo lava team. This would never happen if you did not also have enough backup support for our students and believe that this is a dream come true they can easily achieve in the future. Malolava ia pe on fatu te mi mua ia nai tata noanga na fa samsama noa a mese foi nei motunga afa ia tu atu yo to tafa mau to fina ngalo samoa le nei tu la ta masha ola faisin ta malolonga lai titi tu atu tatu pokalame nei nisio fa salaunga ia mese foi nisio fa fifianga ona to taliu mai le lo pokalame ole Maleifua mai. E siria ma le pizza fu pasene o tangata maliliu lalangi e afua mai fa mai le pipisi e iai mai or fatu ka nesa fa mai or ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa le ma le fast fu martasi miliona tangata I tausanga taitasi
I Samoa lava ia, o whaamai le pipisi le mafuaanga o le tele o Maleifua Mai. Maru 15% o tangata matutua I Samoa ua maua le tino puta. Ma o le afa le whaitau au whai o tangata ma le 15 le ono 15 usanga matutua e whaingo o fio na afia I whaamai le pipisi. O le tūlanga la matia o le soifua, e ono afia ai le whaamai le pipisi e afua mai le ulolo tapaa. O le le tau mawhata tau, tango fia o le aba malosi, ma le le whaanga yo ina o le tino, po le snap, o nei mea umai mafua mai filifilinga tātou te whaia. E mawhai ona whaititia le afianga I whaamai le pepesi, pe a tātou filifili te tau. Tu le tapaa, tau mawhati mea ai pāleni, whaititia le tau mawhaava malosi, whaanga yo i le tino I tebi uma, mawhata ua siaki masani I whalemai. Whaia mo oe, whaia mo lo a inga, change for life. Ai paleni, toanga ekoleni, tau ma faole nua nua. Fruits, be vegetables, sa be lua. Whaanga yo mai no tino, lue mai, pasau fika. Mama ma papa sau kasisiva, mole soi pua ma lolo. Ina ka go, ole happy sa, ole ika. Eska mako, piku kama, ufi mau kengi, amo sa salapa. Manga yo ole sile, sebe besi. Wha mai uma ua le ko be besi. Everything is good, it's so segi. Pau lama le me, I'm a kafir. Yeah, I bet I'm a right now. Let's go, hey. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, from suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lele, e a mata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life. Clean hands, save lives. Ai e tele ulu whale I lotoa. E te tau lava o na fulumā o lima. O lo iai lava se te pua o mo na saunia. E ao na mulimurita iai le fuluina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai ai nisi o sia mai a afia ai I se whaama. O le tu o le whaonga ina fo I o tatou whale le tā ua, e pe o na sila fia. E te tau lava o na whanu mau tatou lima, I le taimi e mai ai o na whaonga I o na fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamā o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo I tutonu o le tātou lotoa. A e a ngai le pasi, fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā piapi e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mamā lima, o le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina, e ao na mata lava ia I tātou lava. E sili le pui pui, lai lo le tautonga fitia. Mamā, whasau I ngai leona.
talofa lava malo le soifua ma le lange mama sesi foi whapoponga le tato polo kalame le ni taiao o le Maleifua Mai. Welcome once again to our viewers. Talofa, talofa, talofa lava. Joined with me here today, ia po whatasi fo i le ni taiao, ia le awhionga i le pulisili, le awhionga ia ai ono Dr. Professor ai ono Alec Ekeroma. Talofa, Professor, malo soifua. Talofa fo i le malu Samoa o lo mai mo mai ni taiao. Yeah, thank you once again. Talofa again, and then, Professor, o le tato polo kalame maasani lava whaatal tana noanga foi. O nisi whai mea lo tutupu i tono le tato lau mua nei. Momoa lava, le neiwa, i neiwa yaso o la whapeo na whaatau tai ele tui pui pui within 2 days. So, not fear more, so whaasoa la o fionga po lea foi se, o la foi pen whaiona e whapupula foi le winga o le tāua foi o le nei foi initiative a le Ministry of Health a pele tato kapeneta i le whaatau taiale o le COVID vaccination la whapeo na whai le ngata i lea o la foi ni a whianga o la whapeo tu umla i mai i le tu tawawa o ngā mole whanau. E whaftai lava, o leo declare mai e le malo o la strofi maswhari nei e tapuni ai ngā wenga le malo ona e tau whaatasi atu umala tunuu e lango i le initiative a le Ministry of Health e whau nei whaitu pui tangta umala wai tonu Samoa or to try to reach out whau le i a tō tele a wa whai lako tui pui i a pēr se i la wal me whale sa whai teimi o le measles le a whau ina whai whapea na tapunia i a onga mai whai ma ngā wenga malo ina i whaatasi atu umala whenga wenga whaatasi atu umala whanawa aonga i tonu o lato nuuma, tonu whai o lato ainga. Whaatau i o aku ia i teams whai o aku e whaile le vaccination. A mea o lai e maua umai lava. Le lawa alonga whape whaasaan whai o ai i nisi i le aso tofi minas wharele. Na o vaenga le whaina o voile le whaia i tūpui pui, nurses ma doctors. Ai ma essential workers ai o isi le mfaifeo ai wala le tamu fatali mai fale wale o atule au vainga fole la faia tu pui mo teams ia la lao uma teams i uma lava la tunu fo ni mala la fanga e faia tu pui pe se ila mena wala ina fa pe mai la e fo nei la so la e lua la fa ma oti fo fail mele al me fo wala ina faifa pe ona o le tato vaccines ia mo mai le AstraZeneca le mo mai tato doses e out of date ia fo ia November no winga a faila le faia nei le first dose istangaka no winga le faia second dose wa ku ia wa fo wa fo ngai wa out of date vaccines So they expire. basic you expire Okay. so me lana wa leinga fai fa pe ia o ia mo uma i fai ngai la la stofi nei so lo pui mo no winga le si waru vai aso koe whai lolong tui lo tui lono lua. Ai o aku ia i le expired vaccine. Ai a misi la nei la i vai aso nei, i lono winga la. E le eisau second dose wa foi, o la waku e expired vaccine. Pese i lau whai whapena. Ia e a fia i fo ia o ngā whanau, ia mangko fo ia lau whetu na ia la whai ia o ngā. Po amio ia mta upu fo ili mawhaina ngā watu lunga le muro. Ia foi mta o pu fai koe kaval vaso le pa koe foi mai foi fana wa on le ngao ai a foi tato graduation le sa koe fai foi la so for ile nei na foi la tolo poi fai le vaso le ia pesi o fianga na o le tato ngalwenga ono le initiative le al malo ai o le me waring fai fa pe i tam fai foi le le coverage i foi nei tono Samoa e o te minei foi ngai ma foi fai tato survey fai tato survey ma wai Kusai varos for 50% o whanau wa onga o ma whaila tui pua mua. No winga la, e matua high ale vaccination rate at Whonga University, probably e sili aku lo le vaccination rate ale aku nu. No winga la le leia le alutat whaia onga ma tato whanau wa onga i le lei o le Whonga le coverage e whanau wa onga. Ai mang pua foi la le na o lava le malo ia iwa se 5% pe o vatu the population e cover ia mang pua la e was 50% le we're not really there yet yeah so we should support this initiative Very true.
Faftai fasoa lau fioga ia ol sa le lava le saudoanga ia ba ayo ni imisia lo tui pui pui a tama fai atuai ia le tato frontline workers fa pe ia ali matamai ta ia la fa pe na o atu yo o to mauta lawa ia fa so atuai pe pass over this vaccination, so please do not forget to take your vaccination at the same time. Lawa fioga ia se e toi fa popula tasi lava ile vaiga le ua whapeona toi fofu atua i le whaingo le tato graduation o no leo ua whapeona e saunoa i le taimi ua sola leo ua toi tua. Ia fo ila lawa o marana longo ia fo ia graduate suma banga fo ile sa graduate. Lawa o marana longo ia fo la le whai le vaso le asaune a whai vaso le tua. Ia a tonu fo ila la fo tu na ila tu programs fo ile le pe fo i ole tato key speakers ma la malo. Foi ne la fata si mai foi tato graduation. Ia foi wasi la fia vainga le e fa penga foi le tamai tai palmia o year key speaker tato graduation. Ia la foi la woman longo. Okay. Seti. Malo lava faftal sau no la fionga ia male mata upumun muli ia e tu sale o le fono tanga le palemene ia masalo ia wala sila fia ele tunu ato le la foi vai aso ia le telefo yo suinga male anga le leo le ali mai le file mu se e fa popula la fionga pole foi se la foi sa sila ile tama fainga foi wo ia le tato a palemene ne ona po se me fa fi na ile le nganga ono ua mai atu le tato le ngasu le male pisi le sa fa le tonu le sa ia ile a foi le malo ile a lima masinga uti nei ai ile ai ma se si o se ola o fa nei o fa manina po a fieina ono nei whainga whapolkiki sa whaingia lima masina. Ia me se ila o mapua whiawhiele nganga o aku laso lua. Ia sa laso lale sa maktail palmini. Ia aia foi, ai mangpua la na ole vaenga le fast sa iai. Ia e peia ele leia wa tau lava ngai umoi sui ole palemene tonu palemene. Ia nga o lore nga whakatau lola ia ole HRPP ele foi le members lea las falele ia o se makua nga fia ina ua pe wa atoa palemene foi tonu o whaing toi tau no inga ma debate ia i whaunga ia issues o i tonu. Ia o palemene foi lele na ma whaua ia o tato budget pe se i meana whapolina ai te leo matanga luenga. Ona ia fonga ia mo ia lau o mga table budget tong ai tawanga pasia. Ia o la wa ma fa ia fo la o fa ia la fesili e terminate amang kuala lau fa ta milionei la unga fonga ia fonga sui fonga ia mai fonga districts o sul palmene. Ia ai fo ai mangpuala le talin malo atung talin malo po ol vai asun tua ia ona pasi ai lo le budget wa po fo ia fo o lo il malo la vol fai no mela en fai pasi le budget le yo ia whaftai lava lau fionga mo le whaasoa ili nga whai mata upo ia sa le lava matango fia lava le ia le vaaya fwoi ni suinga e anga le lava le ali pe o upo lava o le atunu lava ia e se le mana ia mo le matango fia pe anu no whata si lava uso ia whaftai fwoi le atua ilona whisosoani mai ia le ua toa file mu ma ua ma waisea te lengo le tato whai ngā malo le ni ia le ni fwoi tau sanga. Ia pe ni si mata upe te fia fasoela o fionga ia le faiguina fo le tapo kala mele nei fo I tula. Ia o pa me fa na solonga lava ngalwen masani ele miste te minei ia wa koe pe koe ono vai aso ia o fo le fa un le semester. Ia pe se I lava o le afoi. O fa ngasolonga ngalwenga ia mis fo le mo po fo tu campus le sa vai me ana le tapo ni pengal te minei. Ia lava se le ni te fo ia nga fongi fa mau puta ko office I sa vai. Ia fa pena fa mai se development se le te minei ta storage building le fa mai fo. Le ala fa tau no mala ia male faculty of health or science le fongi fa tau no male chaika. Yeah, for my Japanese, vangale governments, vangale sponsoring a mayor to
Dr. Learning Resource Center mo Faculty of Health Science. Pisi yung ngalwen nga le special team ni. Okay. Baftai la fioga mo faso ia ole nao ni nai mata opuiti tina po ni sifo yo mi lo fapeona tutupu le lau mo ne ole University of Samoa ia lo fapeona ngalua ia ile fionga ile pulisili ne ia fapele lango su ole au fenga luenga ai matou tai totasi ia ole tatalo baftai la fionga ile fiong mai mal fa avano ino lau taimi ia ole tatalo lava le tato polokalama matou uma ia maua pele soifo maniria wafo ia le fa awa tiu te mga luenga o to fiela o fionga ai ilea le atato waloto ni nai fa fianga pupu on to tato to taliu mai ile faftai E siria ma le pitsu fu pasene o tangata maliliu lalangi e afua mai fa mai le pipisi e yai mai o fatu kanesa fa mai o ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa le ma le fast fu martasi miliona tangata i tausanga taitasi i Samoa la vaia o fa mai le pipisi le mafua anga o le tele o Maleifua Mai Sept barus fu malimo pasene o tangata matutua i Samoa ua mau le tino puta ma le afar faitau o fa o tangata ma le fu marpanu anga ile ona fu marfata usanga matutua e faingo fiona afia i fa mai le pipisi o le tulanga la matia o soifua e ono afia ai fa mai le pipesi a fua mai le ulolo tapa o le leta umafa tatau tango fia o le ava malosi ma le lefa ngai o ina o le tino po le snap o nei mea umai mafua mai filifilinga tatou te faia e mawhai ona whaititia le afia ngai fa mai le pipesi pe a tatou filifili tatau tu le tapa tau mawhati mea ai pāleni whaititia le tau mawha ava malosi fa ngai o i le tino i tebi uma mawhata ua siaki masani il whare mai Faya mo oe, faya mo lo ainga, change for life. Ai paleni, toanga ekoleni, tau mafaole nua fruits, vegetables, lua Faanga yo mai lontino, lue mai pasau fika, mama papa sau kasisiba Mole soifua malolo, ina kakau ole happy sa ole hika Eska mako piku kama, ufi mau kengi, ako sa salapa Maanga yo ole sile se bebesi, faa mai uma uwale ko bebesi Everything is good, it's so sexy, pau lava le me amaka feel Happy amaka right now, let's go, hey Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, for suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound. Pull all the barriers down.
o whanau o me poeata, o suinga lele, e a mata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life. Thing that I do miss about Samoa is just the love. There's an incredible sense of unity and family. And if it's all right, we just want to sing a song that reminds us of home. No say Oriana, say essa salamai, it's enough for my maunga, ma efa amaliu liuai, tau fawa tene matamba, etawa yolanto se. Pepe se ile Oriana, lo se Oriana, eso solo imauta, ele tukutele, ai tau fele fele, tupua oe mai anamu. Say Oriana, lo say Oriana, Maleifua Mai Sept, talando ai tama, ia o efa. Sei tu fasa sa bali le masina ma pepe se le Oriana lo sei Oriana eso solo imbauna ele tu butele I town fele fele lo sei Oriana lo sei Oriana lo sei Oriana eso solo ibanga ele tupute down fele fele tupua baiana ua matala oleva batua sate wai Samoana
give it up for our cousin, Miss Vicky Tualatai. Clean hands, save lives. Ai e tele ul fale lotoa. E te tau lava ona fulma ulima. O lo ia I lava se te pua o mo na saunia. E a ona mulmulita ia ile fulu ina o ulima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai nisi o sia mai a afia ai I se whaama. O li tu o le whaonga ina fo I o tatou fale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ona fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to a tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo I tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia e whaingo o fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasawina pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le mālolo ina. E ao na mata lava ia I tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Ina mama, whasau I ngai leola. O le ula ula tapa ina whanga whai tele. E awhia ai matangata e le ula ula tapa. E ala I le mana vaino asuma vaila au ona. O lo ngā osi ai tapa. E tu sa ai ma wha maunga le whala potopotonga toi fo malo lo ina lalangi. E siri atu ma le 8 miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sangata I tasi ona o ngasi Maleifua Mai I le ula ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai. Ma mali liu e mafua ona le mana vaino asuma I tapa. A tangata ula ula. E matua afia ai whanau la aiti mai e pei o le nimonia. Mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō. Po le tina tō fo e ula ula tapa. E matua whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le I whanau mai. O le ula ula tapa e maua e le tangata I ngasi e pei o le kānesa. Mai o le fatu. Pele I tu o le tino. Suka. A afia ai fo fonga ma le vaai. E te oti le tapa. Tu unei loa le ula ula tapa. Faise suinga fou. Suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Tani le fatu o le alo fasa fa pena te malu e le mawhai e upu o na fa amatalatu lo na una watu ma le tulu ingo umanatu le alofa mo oe o lo o tanu pe ai lo ufatu o te leilo ina o na fa amatala o ufolina lo la lelei e susulu atu lo le masina I le pomalulu no leo e fana fana ita le lo famo oe e te le oi no aina te le no nai a o fala mai lo I no o faccio tua di sua mai a bevela no wana lo le pensi pugai un te ma puai te le lo mai o lo malo fa ua o te le mo ai ua
usia e oli lo unei fatu ma I mau pe ana e iloa mai o unei manatu e fia fai oe mau usei funga la ahu le alo famo oe o le nei o te o foina tu Salamo ile tunga mau Neye fangalo le tata longo amasefau Ai pule ia oi samoe la patata Seheba mai, soleba Heba mai, musika atama Ore tuisa mahu brothers Asala sega ngana lafo inu uo mala asiba Mai masu e mai saupana Tulanga afai o e ona ile ava Fai mali e masu e mai sarupanga Se ole ona e va fia ele tai ona mapati sa ole fauka ko ole happy male fia Se eba mai soleba eba mai musika atama ole tuisa mahu brothers Asala se ngana lafo inu uo mala asiba Mai masu e mai saupana
Tele soifua maora ua mai Tatalu ai lava sieli ilea o tala noa fau Matusi albabe aile maputanga Maleifua nau talu le faata malaile o langa wa masau Seba mai, soleba, heba mai Musika atama, ole tuisa mahu brothers Asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai saubanga Seba mai, soleba, heba mai Musika atama, ole tuisa mahu brothers Asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai saubanga Seba mai, soleba, heba mai Musika atama, ole tuisa mahu brothers Asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai saubanga Seba mai, soleba, heba mai Musika atama, ole tuisa mahu brothers Asala se ngana la fo inu o mala asiba mai masu e mai saubanga E siria ma le pitsu fu pasene o tangata maliliu lalalangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa wha mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fast ma le tasi miliona tangata i tausanga taitasi i Samoa la vaia o wha mai le pipisi le mafua anga o le tele o Maleifua Mai Sept marus fu malimo pasene o tangata matutua i Samoa ua maua le tino puta ma o le afar faitaua o whai o tangata ma le fu malbanua nga i le ono fu malfata usanga matutua e whaingo o fiona afia i wha mai le pipisi o le tūlanga la matia o le soifua e ono afia ai wha mai le pipesi e afua mai le ulolo tapaa o le le tau mafata tau tango fia o le aba malosi ma le le wha ngai o ina o le tino po le snap o nei mea umai mafua mai filifilinga tātou te whaia e mawhai ona whaiti tia le afia ngai wha mai le pipesi pe a tātou filifili tatau tu ule tapaa tau mafati mea ai pāleni whaiti tia le tau mawha aba malosi wha ngai o i le tino i tebi uma mawhata ua siaki masani il whalemai Faya mo oe, faya mo lo ainga, change for life. E siria ma le pitsu fu pasene o tangata maliliu lalalangi e afua mai wha mai le pipisi e iai mai o le fatu ka nesa wha mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fast fu martasi miliona tangata i tausanga taitasi i Samoa la vaia o wha mai le pipisi le mafua anga o le tele o Maleifua Mai Sept marus fu malimo pasene o tangata matutua i Samoa ua maua le tino puta ma o le afar faitaua o whai o tangata ma le fu malbanua nga i le ono fu malfata usanga matutua e whaingo o fiona afia i wha mai le pipisi o le tūlanga la matia o le soifua e ono afia ai wha mai le pipesi e afua mai le ulolo tapaa o le le tau mafata tau tango fia o le aba malosi ma le le wha ngai o ina o le tino po le snap o nei mea umai mafua mai filifilinga tātou te whaia e mawhai ona whaiti tia le afia ngai wha mai le pepesi pe a tātou filifili tatau tu ule tapaa tau mawhati mea ai pāleni whaiti tia le tau mawha aba malosi wha ngai o i le tino i tebi uma mawhata ua siaki masani il whalemai Faya mo oe, faya mo lo ainga, change for life. Ai mea ai paleni, toanga e koleni, tau ma faole nua nua. Fruits, pe vegetables, tas pe rua. Whaanga yo yo i mai lotino, lue lue mai, pasau fika. Mama ma papa sau kasisiba, mole soifua ma lolo, ina kako, ole happy sa, ole ika. Eska mako, piku kama, ufi mau kengi, amo sa salapa. Maanga yo ole sile, sebe besi, wha mai uma ua leko be besi. Everything is good, it's so segi. Pau lapa le mea, I'm a confirm. Yeah, I'm a right now. Let's go, hey.
ai paleni toanga ekoleni tauma fo ole nua fruits be vegetables sa be lua fa nga yo mai lotino lue mai pasa fika mama papa sa kasisiba mo soy pua malolo ina ka ko ole happy sa ole ika eska mako piku kama ufi mau kengi ako sa salapa mga yo ole sile se bebesi fa mai uma wale ko bebesi everything is good it's so sexy pau la me I'm a cafe I'm a right now let's go hey Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, from suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lele, e amata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life. That I do miss about Samoa is just the love. There's an incredible sense of unity and family. And if it's all right, we just want to sing a song that reminds us of home. Salamai, it's enough for my maunga, ma efa amaliu mai. Tau fawa tene matamba, etau ayolanto sei. Ai ulima ile awala, ma pepe se ile Oriana. Lo sei Oriana, eso solo imauta. Ele tukutele, ai tau fele fele. Tupua oe mai anamua, pua matala oleva obatua. Sate uai o Samoana, lo sei Oriana. Lo sei Oriana, Maleifua Mai Sept, talando ai tama, ia fia fio e fanga, sui la fefiloi, sei tu fasa sa bali bali le masina, ma pepe se ile Oriana. Lo sei Oriana, eso solo imbauna. Ele tu butele, ai tau fele fele. Lo sei Oriana,
Matehuai Osamona Lo sei Please give it up for our cousin, Miss Vicky Tualatai. O te whiwhia toi whātaro whātu I le pa ia mai mamalo sa moa lo whāpea ona. Mai moa mai ma whāwhonga mai pe tātou pokala me nei tai au tālo whalawa. Ia, o te whiwhia lava e whātaro whātu. Se tasi whau tātou tō le nei tū la tai au. Se tasi mai tātou matanga luenga soi fua malo loina. O ia se Principal Health Promotion Officer I lalo vaenga o Public Health. Le sunga ia le atinganga, si ufanga simi. Tālo whalawa lau sunga le atinganga. Ia, whaamalo soifua. Malangi mai nei vaenga o tai au. Alo lava, whaftai lava mole, whawano ina mai lea lau taimi e te suma, e matala mai au. Ia wafo inisi o fofuanga ro whapeona sāni tautom tanga luenga, ia o taitonu, lea mana fia whafonga mai tātou atunu award for sanga ro fionga, tuato ira ine taimi, e te oe whamon mole. Ia, whaftai mole whawhiloa ili nei tai au. Ia e mese fo ile whaafonga ia male mai moa mai o le malo si o tātou atunu o Samoa. Ia tainane fo ia so o si tafa I tupu mai e lo whaafonga mai o maua mai le nei polo kalame o e fo o lo sila mai moa I le tātou channel le nei a le tātou University au I Samoa. Ia o le iso o si tafa o Samoa e tina matama matatua. Ia o ilatou fo o lefa inga luenga le nei vai taimi ia e mese fo io nai fana wa ongo ni si fo iwa malolo ia atono se ava no ata uale ai e sila e fo ila to mata I ta inga fo iwa ia le tato malo le nei fo iwa tau ia mese fo io au nanga e peo na nga lulu ai ia ole e mo na faafetaia ia le mamalo le atunu o le anganga whaafetai e fia moli ona o le nei fo I vai tau e pe ona o tau tala I Maleifua tele whai e masui fo I o le tātou pūlenga o le matanga luenga o soifua malolo ina I le tātou tuipui o loo whaanga solo ia a mata mai lava le tātou tuipui ia po o aperila le o mai le nei masina o se tema to e tolu masina o tausanga na mai a leo lua felis futasi ia e whaafetai le lango ie fo ina mua e whaatino le nei whaamoe a waile nā male la ina Samoa le tau sila mai. E le na o Samoa lo ie le whaafetauli. O le whaafetauli le lalo langi a toa. Mai e tā ua lava le taimi le nei o lo tau whetuli a le atunu ia e whaia la tau puipuinga. Whaafetai le li o le maua mai le tui. I le ise sio a afia, e le o a afia le tātou malo Samoa mo tātou tangata o lo saunga le mu. Ai o le vaenga mua o le sa tama whai le tātou malo e tau wala tū matanga luenga soifua malo loina. Me se whai lango tātou tangata. O le ave o le wha mua le tātou tui pui. O le maua mai lea puipuinga sili atu. E pei fo i ona iai isi atu nu o le lalo langi. Ia o le peila o le wha moe le nā o le tanuanga le nei tai au. Se I wha pupula fo I le mamalo le atu nu I le whaanga solonga o le la ai ia nisi fo I o taha ingo le nei vai aso. Pe ona sila fio o le wana amata tātou tui pui. Ai o aso e whaapitoa e lua pe ona iei le aso lua sifuru tolu ma le aso lua sifuru wha. O le aso le nei I le aso tofi ma le aso wharaili. Ia o le wha moe le tātou malo a toa ma le atu nuu. Ina ia tapunia uma au nanga ia ai o le a tātou walo e wha uma le leia tātou tui pui. Ai meise lava le tātou tui pui mua. O le pei o le vaenga le na o le tau tuli loa ina ia mawhai ona pui o tātou tangata. Ia e pei o se whaamata ali na o le vaenga mua le tātou
o le tātou tāpenanga ma le whaamoe le matanga luenga o loo anga i atuai. O le se fo i me e te tau fo i ona sila fia le malo tātou atu nuu. Ia e peo aso lava i nei e lua o le toa tele o tātou tangata lele i whaia tui pui pui. E mua. Me se lava tui pui pui mua. O le aso luas fulfa i o se tema. Ia o lewa na atonu na watau sila i foi i lunga o ala leo, ala ata. Ia o le foi wa alu sawa le tatou internet i o piona i tatou upenga ta whailangi o lo i eile nei vai tau. Ua whaasila atuai ia le lua se fulfa o se tema. E mai ai le tui pui mua. Whaamuta ina i le whaatino ina. O lona winga la, o lo wawanoa mulmuli le nei sa moa e te awhio mai ai masusu mai e whaatino lo tui. Wa lewa foi o nā latu a tātou whaasala launga ma whaalau i loa. Ia e fesoasoane whaamalama atili ai. O hawa enga na te popole ia lai ona e le awhio mai whailo tui pui. O hafo ini vaenga nai e te le fia ai. Awa o lesi. Ia o laisi la fia ai le o fia. Ia o vaenga umale nā. O uma o na tuwhai na atu i le mamalo le atu nua tātou whaasisilanga. Sa atu i nā tu fo i le tātou numera Maleifua. Mai le amatanga lava i le talon amata mai le COVID le latau sanga watua nai. Ia ele alu ai sau card po sau credit sau tupi. Ai ole wingo le na au nanga. Pea e toe fia malama atili. A ele malama i whaasala launga o lo o alu watu. O fono tanga wa tele ona whaatino i nuu mafio anga. E tau wala atu i le fesoasoani malalango asui o nuu masuita ma ita i o nuu mafio anga. A whaapele o whaamalia ina lo finangalo. O le au wala le na o tātou telefoni Maleifua. E te wala au mai ai. O lo o iai le au nanga. Iai mafo mai. O lo iai le taimile na e fesoasoani. Ina ia whaamalama atili ati. Oi, ai pe o le wingo le whaamatalanga. Luas fulfa se tema. Uma tātou tui mua. O le aunga fo ile nā o le nei polo kalame ia whaktai atoi fo i mo le awanoa. E toi u nai o tātou tangata. Alo lofa ia e o mai e whai tātou tui pui. Ai o se toi li lifa se whaamatalanga i le aso lusful tolu ma le aso lusful wha. O le whaatinonga lea. E peo na maali ai o leo umana whaasalau e tau wala le tātou malo. Ona o le whaatinonga whaatasi le tātou malo. Ai peo o le tele o le au onanga o le toa i tātou mtanga luenga o seifua malo loina. Ia mai fia whailua. O le ala alu atu le tātou au onanga o le valu le tai au. Valu le tai au le ono le afiafi. Ia o le winga o le tapunia uma. E maua le awa noe te malo loa i fo i lo maota malo lawa. Whaatalitali mai ai. O le la susu atu ai tua au nanga i whaatino. O le whaatinonga. O le wai ai le tātou whaamaumaunga. E peo na sila fia Samoa. Tātou whaamaumaunga e peo na whaavai ai le whaingo tui pui. O le tātou whaamaumaunga mai le tātou ofisa o whaamaumaunga tātou statistics. O le winga o le whaamatalanga lea. O le oa o fia umai lava ia leo whaingo o tangata anu i le tu malo ma le tu malo. Le sa tau sila. Na matau tama whai lava le matanga duenga. E tu umai toi titita i lua aso. E tu umai e lunga o le tātou page. Fo i le Facebook page. O te iloa wa tofu uma tātou ma le nā fo i au nanga. Sila ai le whai numera ma le pasene o la e tu li loa ina. Ia. Whaafetai i tu malo fo ia mai se no mafio anga. Le lei o le whaanga solo mai ma le tali mai. E ai lava nisi o lai whaavai vai. Ma e vatu ele tu alalo le mamalo si o tātou atu nuu. Ia o telo i tu malo. O lela asusu sa o atu lava mai le whai numera lea. Ma tangata nuu. E ai ala le lisi a tātou teams po au nanga o ma le la o atu i tua. Ia o tausi soifua o le tangata e whaamaumauina, tātou whaamaumaunga, ia o le iai ma tātou skula ati, po o le tangata fo i leo ina, mantua fo i le taimi iai fo i nisi tangata ne i te iwa iai se ni whaalawelawe. Ia ai tali tonu ai tua i nuu mafia anga, o nai iai le saunga le mu i oi, o le leo nga sili le nai o tātou tangata. O nai fisoso hane leo o nanga. Whaatasi ia o aweta avale, o suyo nuu masuita maita i uma o le mamalo suyo nuu masuita maita i o nuu mafi o ngatai tuatas o le a whaia o matatou team sia ia e susu mafi fio atu i tō maota malawa ia e o tutonu ai a inga nei tutonu o lisi nei
e whaawhaingofia i le ngaluenga le whai, o le a le o umai a inga, lawa sila fia mātou i whaamaumaunga. Ai o tu sao ai a inga nei, o le fesosoani fo i al pule nuu, po le sui o le nuu, o le sui tama i o le nuu. O le a fesosoani sao na ona ia sila fia lo na fio anga. E fesosoani le ngaluenga le tātou mata ngaluenga. Ia whaasino sao e mese ana i nuu ma a inga e mauta. Ia e alu ai tua le awala. Ia e fesosoani ia o tātou le mamalu i pule nuu fo e sui o nuu sui tama i tai. Ia e pe o le whaangasolonga le na i tua i nuu ma fio anga. O le talo sanga fo i wha mole mole wa ai sau se ie mumu. Whailo ai. A whaapea nei sila fia o le ele o ia ele matapia le manaia. Ai o le tatalo sa moa. O lau whailo le na, o lau lango le na. Ele mo mātou po le matanga luenga po le malo. Ai mo oi, o le puipuinga sili le na oi. Awa a puipuia oi. Ia e puipuia lo ainga atoa. Po le afo ile whai o tui puipui o le ainga atoa. Ma le nuu. Ai ni tangata sto o rua pasto o tolu. Ai mai le whaamai. E mawhai te lele awa noa mawhai ona pipisi ai, ona foi o tātou e whio fofoa ai, e whai a tātou whonotanga, e so alau pule, e mafuta a inga, ia e peo le vaenga le nao, le ena manu ma whai atu ia tātou whaalau loa i le amatanga. E peo le whaanga solonga le nā, ai leo vau ia ai, o lai awa noa, e tātou sites, fixed sites, po o tonu o whale mai whaitu malo, malava, e au fia i matua sivi. O lai iai fo i nā mo o lai pe te malanga mai te mili nā i le whai whaatau a tono le a le isi se whailua i wale la atapunia o maau au nanga. Ai mo le awa noa e mawhai ona e susu ai e whaatino i lo tui o le tui pui mua le tu le ia mo le sila fia e te susu ai whale mai uma Fale mai fai tu malo ia o lo iai fai tasi soifua o nurse managers o lai tua o lo fa so ina i la tau ma sila fia le la tau ia tangata tonu le la au atu le au nanga fa fai ngofie i le mo le sila fia le atunu ia pe o se o le toi fa popo le na e tato fixed sites mo le sila fia o le ai fo i moto otua i le tato credentialing center po le fale a onga fa pitoa ale tatou matanga luenga o soifua maloloina mo ni se lo sila fia le fa sanga i tonu ma le fale fa mama toto e na ia sila fia ai ma susu atuai mo tatou i te tonu le tau langa awale me amoni to tele fa tatou le tonu le tara fa ta ia pia ile fa tui ai o leva no le ma o leva no e te susu mai ai fa mole o le so lus fulfa mai le na tui pui mua le ave le fa mamafa ia pe o se fa iloa le na ile o se atelenga atelenga le na o le tatou a soelua le ala a tapunia o mai au nanga ai o watu mai loi tuai e mai se nei tu malo na fa vai ia loto tele o mai o pongi le tatou fa moi ina ia pui o masamo ia malo fa alo malo lava sa no lo sunga le tinganga matsango fira sa no anga le tamai tai officer sinia la tau foi na wata awa pe foi ona tatou sila fia ile o pose lilo fa moi le fa pe on fa tau nuina awa pe a tofa mel tatou malo ia a vai madima ia lo fa pe on fa tinoina le tatou ngaluenga ia so taua mo mia lava le tatou lango sa moa ia fa pe le uma sa no atu fa ilo mai wa se ie mumu po se lava mumu luma lo mau ta pe fa pe ele i fa lo tui pui le va te fa malo lo sunga le tinga me se foi to vaenga a wal fa tino ina ia le mata fa yoi po le fa mo ta ua mo lo ta to atu nu lo sunga le tinga o ai e nga ba mo tui pui a wa ta to na mata mai lava le tatou fa mo le tatou malo vaccination po fa lo tui fa ma io le mai ia po ia nga va ile tui ai lo ia ben malo la tonu lo fa pe on silingia lava po atau sanga wai foi ai la to ia maua ia mana nga tu mau po mai tu mau tino a me se foi la to lo fa pe ona tau mafaina ia foala au pe se afianga pe fena sa no ile tu langa fa mol ia fa'aftai mo le fesili o le tāua ia le vaenga lea atonu le vaenga lea le popole ai ia
ia nisi o le mamalo le atunu ia matau fiofia I fo ile le su mai fatino le tui ai te vatu se fa mamafa wa o mo na fa la lo mo e pe ona ia I saunoanga fo ia ali matama ita I fo mai ia me se fo ia matau fa atun sili I taimi wasola I le tama faila vai fa amala malama pe sila fia fa mai ne fa mai fo la langi ma ole na whaonga o ma scientisi na watau sila fia I tama whainga e wawe tui pui pui al wha tino ngai tui pui pui na sila fia pe lua si fulu tau sanga o tā pena ai e pe ole tama whailawa ona e pe ona o whai atu ole ngase ole o pandemic e le o toe tasi sanga tau a fia pe tolu ni atu nu ole lalolangi atoa ai ole se toe wha mamafa lawa I le vaenga le pe ona sila fia o tangata yanga waa e pe ona whailo atu le tato tui pui pui leo le COVID-19 le AstraZeneca le wha atino e Samoa e fo inisio atino al Pasifika laiwa whaonga ina o tangata yanga wa o tangata lawa se fulu walu tau sanga nga I lunga se fulu walu tau sanga nga I lunga e au fia ai ma I lato e ia a fianga tu maua soifua po tato ia le au disability special needs pe a wha apea le nā o tangata umana e malolo si uma ia pe ona sila fia o tato uso tuangane o alum whanau o le ia a fianga tu maua soifua so atele ia lai malolo si o lai whainga luenga whai au nanga masani o la fo I tutonu inga ia e mawhai lawa na whaatino tui se iwanga nā se tangata ia a fianga tu mau o lai bedridden le tangata o life ata otolia o le matua iti ngā ina ia I fo I nisi o na ngase tu atu ia I le mawhai o na whaatino le tui e pe ona sila fia o le taimi e whaatino I le tui o le mānai a fo I o le o atu I tu o le au whainga luenga o lai e iai mafo mai wa uma ona le station uma wa uma ona iai totonu atato vaenga e fiso soani a iai ni whaamatalanga e toi fia whaamalmalama atili e toi whai fo ima assessment nisi e mawhai ona ni tu ainga vaenga whapena ina ia sila fia e tato inga uma o lo ia tato uso fo i o tuangani e misiona i aloma whanau o le mo le sila fia o loa iai to tele ni so tato o mal faatino tui e a fianga tu mau mai va tole fa mama fa ne ipopole po inisio le mau mai le tato polo kalame o le ma fai ona faatino tui se ivanga na e pe ona o ta ua o le ise me ma fai o le ma tua ngase e inisio na ngase ilunga atu ia ma faata o tolia le fai ona faatino tui o le siva enga e le ma fai ona faatino tui o ia o tātou tinama tama ita i o nai tō, tinama tama i tō, ia e le mawhai o na whaatino tui. Ai a mare tinama tama ita I whai lele. A se iwanga nawa a toa le lua o maasina po ua walu wa yaso. O le pepe ia po o talu fo i o na whawhanga I le soa suso tina. Ia o le wala au ia tātou tina uma, o nawa a toa le lua maasina po le walu wa yaso. O nawa mawhai o na whai le tui pui pui. O le vaenga lona lua le nā mo le sila fia. O le si vaenga o tangata mātutua. O le valus ful lima nga ilunga le mātutua le soifua. E le o whaamalo sia. Ai o le toa tele o tangata wo atu tonu whaatino tui pui pui. Wa iei le ivas ful mon tupu o atu whaatino tui. O le wingo le whaamatalanga. E pēna tau sila fia. O le I whaamau maunga ia na moa maua mai le lalangi na ua maua mai ia. A mata mai le tato le vairasi nei o I Wuhan. I saina. O le whaamau maunga, o le toa telo tangata e tinga ina pe o Merkoviti, o nei tangata matutua. Ia, whaapea alu sauris whaamau maunga wo I lalo I alam whanau lai. E peo tangata matutua. O le fautuanga le nā le awatu matanga luenga. E le vau ia mawhai lama na whai le tuipe a whaapea o lai malosi. Ia, e tu ufo ia le whaitalia. Awa ile tato consent pol pepo malienga. Na fo ia watu whaamalmala mai. Ai whawhetai le li. So o tele i o tangata matutua tu lunga o le nao atu. Le whaatino o lato tui pui. O le lato whaamatalanga. Ia e lango. Ia mai alolofa fo I o lato walo mo lato ainga. Awa afia sisi o lato. Ia e whaingofia o na pipisi ia ma afia isi tangata pe o mai le whaamai. E pe o le toi whaamalmala maina le nā o le o tangata tonu e anga waa.
Ia ai nei tau te sila fia o le toa tele o whai numero le ua valus fut pasene tato tui pui mua. Toi titi lava o le pasene mun muli le tau tuli. Whainga tā ia. A tonu whawhitai e le malo wa e se tofa. Iaso ne lua. Le la tau mawhai e tuli e le tato. Ai pe o nisi nau vaenga e toi whaamalamala mai ne i pa uia te au. E pe ona e fesilingi ai foi. E nisi tangata e whai o la tau tui. O lai ma whai ona tui tangata e mai suka, tatu mawalunga. Lai e nisi ngase tu mau o le soifua. Ia, inu whala au. Lai ma whai ona whaatino. Ai se ivanga nā le tangata a whaapea o e le whautuanga mo tangata e whai o la tau tui. Po vaenga e whai o la tau tui o le brumatika. E tele nei le whautuanga a whaapea o le wa a whaatino lo tui, ia e mawhai e whaawa iaso e wā ia lo tui. Whato a whaatino la ia lo tui māsani le nā. A whaapea whai o le na whai le whaawa iaso ia mua. O le kiau tā, ona o le walewa nā la tatou whaasisilanga i wāenga ia. Ia e tā ua i lava lo o le au ngale nā o tatou fō mai le i te tono tatou teams ta itasi. E whesoasoani e fo ia te oe masisila ia oe. Pea whaapene i te ua i eini nisi a fianga e lo si la fia. Ia ni te ua nau fo i tatou e whaile tui. Ai o mai fō wa i se si whaafita au le tupuane. Ia ai tali tonu. Ia o le i aso nei o nei o tae au. Ia e te malo lo le fali. Nei te ua o atu le aso le ngā ngai te mai. Awai le mawhaina whaise tui o se o vātu male e matua i whai atu fua le vela le fiva e makua i fiva. Ia ai o le lango le nā male o le tua lalo le nā le mamalo se o tātou atu nuu. E tā ua te lele le malo lo atu maua lau malo longa whaatalitali mai lo lau malo maota. Ia o le la anga ia tua le tātou whaatinonga. Ia pe te susu fo ia tātou site. O nawa i tono wharimai whaitu malo uma. O nawa i uma tātou tui. Te susu i whai e whaatino pe whaapea. O te ua whaapea te alalai au tawha tono o wharimai e whaitu malo. Ai e whaatali mai a se ia lua te le timu. Ia, lei maua le hawa noai. E te susu i whai. Ia mau e whaile nā tama i whaamalo stino. Ia e whesosoani e le tātou whaamoe. Ia e peona a watu le tua lalo. Ia e le mawhai e le tātou malo. Ma le tātou matanga luenga se ona a toa i le tātou pokalame ma le whaamoe le nei. E mātou te whaalangolango te fo i nā i le tō whaama le utai alo lofa. Ia o le puipuinga o Samoa ma tātou uma. I le onisia me o puipuinga o oe. Ma si o a inga a nai o walo. Ia matutonu o lo wafio anga. Ia e pe o le toe so atu le nā. Ia e toe longo pui ali i fo i le mamalu. I tangata e anga waa i le tātou tui. Whaftai lawa lau sunga le tinganga mo le whamanino ina le o le matalwa i le tūlanga. O le o tele le malu le tunu. A me se lava le tātou tui mua le COVID. Whapea la tau e tui loa se lau pasene le mau se ma. A me se la pēsa le COVID. Pe whai ona e whapula mai le mta upu. Ma po hafo i hani vaenga al tangata lava i e whaia. Ina ia mwhai ona pui e le ngata rona ia sio manga. A me se whai le ia mea ai anu tau mawhai. Amon mo lava lau sunga le tinganga. Ia whaftai mo le fasili ia e pe ona maali ai ua pe ona o tā ua loa ona whaasala lau masila fia fo e tātou. A tonu e lei fo i nisi o le mana i o pokalame le nei le tātou university. Amu ia nei tau sanga le vavi o le alo le wha-teknolosi le ua iai. Ua mawhai ona e access. Ua e te anga va ai so se me te tau lu telefoni e alu lunga maua wha-matalanga. Ai o le mole sila fia e pe ona whai atu a tātou wha-matalanga i nisi fo i o ala leo ma tātou wha-sisilanga o le mai le matanga luenga soifua malo loina. E o lo tui o le puipuinga puipuinga o tātou ai e mawhai ana toi a afia le tangata a laua lai titi le afianga a whai lo tui e se lau pasene te le mali wai se lau pasene te le mali wai o le sivaenga te le afianga o le te le o le o puipuia mai o e mai whatsa o tolia o e whalmai vaenga nei lue tauna sila fia lei pe ona sila fia a tau sila i le telo mea na tutupu isi atunu o le lalolangi
whaateta inga whaingo whio in tia. Ia wo ai whawhanua wale ia se mea mawhai ona sa tanu ai watumu uma ia le wale ai ni moenga o le whale mai. Le ni moenga o le whale mai so. E whaapena uma lava ia tātou, o le mea le nā leo a tātou tau mawhai lava e wawe le tātou tui pui pui. Ina ia mawhai ona pui pui a o mai, a awhia alawa te le ia le pui pui ngā lau te leo a tātou tangata. O le ta mawhai e tuli a le ivas fulu lima i le ivas fulu iwa pasiene o tātou, pasiene o le tui pui pui. Ina ia pui pui a o mai o tātou tangata uma, a wā mana tua foi, o le ia nei tangata ele o anga waa. A pui pui ala tangata o le anga wa ele tui wa tui uma. O le a mawhai ona pui pui a tangata i ele o anga wa po o lai whata o toli e lo mawhai ona whaatino le tui. Le sina vaenga sila fia. O le se foi vaenga tau ona sila fia mo le pe ona mali e saunoanga. Ia e ui lawa tato tui pui pui. O le tato pui pui nga sili le pe ona o ta ua mua mua. O le COVID-19 furu iwa e pe ona e ima le pui pui nga fo i le lalalangi atua. Ia ai ta ua lawa whaatino isi pui pui nga. Pui pui nga masani le sa tato mata mai lawa i le amatanga. E pe ona sila fia. O le awala le pipisi ai ia le whaamai le nei. Ia o le whaamamai na tu mamalau tele. Ia a mata mai ate oi. Le whaamamai no a au lima. Ia le luas fulu tolus fulu se kone. Le watele a tatou whangu waila au nei aso te o sa tulfale o loa. Ia mawale sanitizer e la ititi le tau ngai lo le tau o le si whata ingor whanguinu le masa na e fia ai. Ia o le vaenga nai taua o le vai mama fasimoli. Ia o le watele na whaatino whawhetai e fo i le lango le na vaenga. E ona i muta. A wai le na le paule o le whaama i le pui puia. Mai e le whaongai le na whaatinongo le fulu mao lima. O fulu mau a au. Ia e tele ana feso o tai telo e si wha mai. O le tā ua ia mai e peona sila fia. O le whaitotoa le totono lo fufonga. Le ala ina o sia mai totono tino. O tau a au. So e tā ua la i taimi uma. E le wha apeana o ngaluenga mamafa mpalapala e wha tino i tua. So o se taimi wai le loa tātou matana wa aia ia si ama fo i o lo pipi i solo i so o se mea fale o vaenga wha pena. E toi whautua toi le tuma lau tele o le si vaenga. Ia, e tele a sa tau watu ia le whamataranga i le taimi wa sola. Le whaonga ingo tatou mask. Whawhetai fo i lea. Wa mau fo i tupe tele o tatou pisinisi. Wa sui e la tau. Ia le fo i wa too late tonu tatou watu nuu. Ia nei a inga fo i wa whaatino. Ia wala ngā o resources o lai mau ai tonu o tatou a inga. E whaatino le mask. Awale o le fautuanga whaatino le taimi a whaapete sua tu whale mai. Ia, whailo mask a whapeo oe. Ai mese a pe whapeo oe nai ngase. Ne i te iwa o no lelo o iei se COVID-19 te mini le tatu atunu. E a whapeo oe nai ngase. Nei le i te alelo fulu. Anai te nau nau e te alu. Whai sau tali fufonga. Ai mese la tatu i o mai te tono le aonga i vasenga. Whailo tali fufonga. E le se a whaina le navaenga. E viso soane ia te oi, au loa lofa whaile nai toa te lo tangata i au tawhau oi. Awai me whai o na pisi ia ma fia o mai. Ia o le tā ua fo i o lo no fo i lo le whane pa ngase ngase. O le whautuanga na sa awatu e le taimi o tua nai. Ia le sa whaatino le tātou lua mita vo i lea le tātou social distancing. I le vai o le sitangata me le sitangata. Ia wama nai a fo i pe atou sila i le telo whale o loa kompani, o banks, ia whale tupe, whaatino ai. Ia ai le taimi. Ia e o atu e lo o mulmuta ia. Ai o le ono a tonu o lea e lo o lea e lo i se COVID. A o le fautuanga, o lea whai tatou tui. Ia e o whaatasi a mawaenga na. E whesosoani e tatou, ia manisi o waenga i tua atu ne i te iwa o tuala o whaamatalanga. O le ia mau alo soifua malolo ina lelei a tau mafa tatau, tau mafa paleni, fa malo stino, tolu sulmi lute pe sili atu tolu aso vai aso, ia le uma nai o to atele tangata fa malo stino. Ia awa a tele a la itinga sanga se te mau ai, a le mau o e toe mau e COVID. Ia ato no fisosoani lo pupuinga fa na te te e atu ai i nei mau siama ma nei mau fa mai. Pe fa pe na te soifua malolo in. A fa pe o e te
e te tau mafa i le paleni ia e tele tau mafa tapaa ia o le ovo le inu ava malosi yaso o malva yaso le eisa o wha malosi tino tele mea lolo le aini whala au aina whala au tau mafa whaisua vaenga mafa pena ia e mamena e ngase e mai joe sau mare koviti ia wha popo e whaingo fia lana e ti ngaina ai pe o le mātou ia na longo puia li o lo iai le taimile nei le mamalo le atunu ma le fautuanga sa moa ia e pe ona ofa se taimi o sola ele o ia e lau puata mawhainga o nei nā le tofa o le tali o nei nā ia tātou o nei tangata le tali o le whaingo fia i o puipuinga ia ma le tui o le whaifua ia e te susu mai e whaatino le tui a o aso i e lua wha mole pea whaapea fo i o tātou a inga o lea e whaingatai o whaingatai o tātou tangata o mātua i o tangata mātutua na wa mahe a whaitui avele whesoasoani tangata e o whaia o naile i whaia tui pe o le siva enga le nā le o tau fiofi mai e tātou e fo i nisi e whaalongolongo i tala sise a o le tāua o le vaenga lia Samoa o na uma faitui na o tau sila mai le mase mea tupu ses talo ma faitui le wa valus 4% o lona winga o le whaamalo si au le nai whaalo tutele ia te o e susu mai whailo tui ia e whesosoani ia te o e te le ia o le puipuinga o le a maua e tua atu ai a le whaiolo tui ia e te le ia le a fianga o le a o ia te oi e pe o le toe whesosoani atu lea e whaamala malama tili le malo tato atunu Whaftai lava sau noa lau sunga le tinganga mata ngofi e se whai ngofi o le leo e se whai ngofi o alo o watu tui nu malalwhanga e watu tui le se tong ai me se fo iala wola soifua malolo ina o e lava ia pe na sau noa le sunga e le tinganga o tui lea se lau pasene e te leo no afia ai pe te leo no mariu ai pe te le tinga ina i fo pe te le tinga ina i fo i pe whaatino lo tui le tinganga lau sin muri ta tono te lo lui tau e whea ngai ma le tōmtanga ruenga o tau i ero whea ngai ma le wha moe la sau whautuanga mo le malo la tunu a tō te leo atu wha tau nu ina le wha moe lea wha umame ia ma sau noanga mo le muri wha umame ta noanga ia whaftai lava mo le amanoa ia o le watele tala o mai ia mai o le tualalo lava lea na awhai mai lava le amatanga i tatou atu nuu ia o le nei fo i o le ato e a watu fo i le tualalo ia e meise fo i o le talo sanga vai ia le tatou matanga luenga ma le malo fo ia ele ngata le malo a o tatou a inga ia na o pongi wo mai a o maula tui ma tatou nuu mafio anga o le toe tatalo lava Samoa i tangata o laile i whaatino ina tui pui ia o le awa noa mulmuli le nei o le tui pui mua ne te iwa misi le pas ai e te le ai nisi a fianga i tua atu ia ai o le tatalo o tatou a inga fo i o le iai ia tangata i whaatino ina awer wha amalo si au ia o le taulango fo i le tangata le na ia o mai e whaatino tui o lea la a peona o ta o le la susu atu ia susu ngai i tofi o nuu o le sui tama i tai ma le sui sui o le nuu e fisosoani le ngaduenga le nei ia ai meise fo i o le lango le tatu mtanga luenga o le sui fua maloloina ma le malo o le tausanga le na awa o le mea moni o le tangata lava ia e pa uai ia pe afa apea i le whaatino ina luna tui ia o le toe whamanatu luas fulfase te mo las fareile le vai aso le nei tale ono le fiafi ma e aina le tatou au nanga o le tui pui mua tui pui mua ina ia mai tau mai e o lo mai mua mai fo tatou pokalame le nei ia e pe o le fautuanga le na i le mamalo le tatou atu nu e whaangava noa amu ia Samoa wa e le o me le nei vai tau e le o maua tatou se whaamai ta lofa i le i telo atu nu ma ia tatou sila fia foi o lewa maua le keisa tutuila ia ele mamao ale tu la pe fia minute le alo le va ale le tutuila ia ai a fa apea e sao mai tono Samoa ele i fai alo tui ia ele na o e a fia a pipisi e a fia lo a inga o na yo walo o tono lo wa fio anga
o le malo atoa ia o le tatalo le na ia a mai le tau lango ia e tau te ngā lulu e whaatasi e whaia fua se matou au nanga pe au noa ma tau lango ia lo faifo wa ailau fua mumu le ingalo ia o la fo ia va noa fale mai faitu malo o malava ia savai ia o polu nei fisosoani tatou tupui e pe o se so atu le nai le vaenga o le tatou pokalame ai o lo ava no le tatou numero Maleifua mo sila fia o le valu o no fafa o valu o no fafa o e te vala auto so se taimi luas full fight tu la le la lua le fai unga vai aso le nei ma so e lua ina ia mafai ona fisosoani ai ni vaenga la te popole ai fa vai ai o e te le fatino ina i lo tupui ia mamau ai whaamatalanga sau. Ai awai te popole nisi o whaamatalanga o lai sau mai tua. Ia maele sau e lawa whaatinolo tupui ai peor fautuanga le la. Ia manuia le whafofonga mai o e o lo o mawhaiona mai mo whafofonga mai tātou polo kalame. Ia ai mei se fōi o le tāpua i ngā Samoa o a tātou tau mawhainga fōi ma whaamoimoenga o le a tā pena atu ai. Ia whaatasi mai le i le tātou tau mawhainga whai whaatasi le malo. Ia whaamanuia tu fōi le tātou polo kalame o le universite au Samoa. Mana ia nei ava noai le au maua ia mawhai fui ona whaailoa i le ngata i tātou walo mawhanau o lo au tauina ai ia e whaatasi ai fui ma le mamalo si o tātou atunu o lo maua tātou pukalame ia ai ola ia le au ona vai ia pe or soso atu le na ia e fisosoani ia whaamala mala mātili ia le tātou tau mawhainga o le a tāpena atu ai le matanga luenga i nei aso e lua ma lo whaaloalo. E mori te le atu le whawhitai le tātou pokarame Maleifua Mai, la sunga le atinganga mo le whaunoina mai rau taimi. Ia e me se whailau wholosanga ma lau saunoanga mata ngō fie i wāenga tā ua le la whapeona alo atua il tomu tanga luenga. Ia whape manisi o tātou tangata nuu, o whapeona tātou o atu. Whaile tātou whamoe le, o le tatalo lava le pokarame, e tau nuu malmanuia o tau whaiva. A wāle whamoe le tātou malo, mori te le atu alo whaanga. Lo sunga e mese tau vaenga e whape fai tau ofisili ma le vaenga atua ro whape ona vae ma lima i tatou whamoe la whape ona tatou alo atua. Ia le nau whafonga ma le tatou atu nu nisi fai o vaenga tā ua wa ati li maurunga i tatou tai au nei i le suma le sunga i ale tinganga o wale wholosanga o le tatou mtanga ruenga o soifua malolo ina la whape ona whatau nuina lato whamoe la so tofi ma la sfaraide o la sau nei le watua i pēr se e tala tātou pokalame, pe whanau noa le sunga tamaitai, i le awa ia el matapia el mānaia o le lango lava, watu whaatua lalo, watu whawhautuanga le tātou malo le tātou atu nuu. Po whea lava se tafa o lo whapeo ne maua me tātou whasala launga, whamole lango mai le tātou alom whanau ro whapeo whatau taia le tātou pokalame, po le tātou whamoe le aso. Ai o lava vai foe le tātou pokalame, isi foe o whasesilanga, on toi taliu mai le ro pokalame. Ai paleni, toanga ekoleni, tau ma fo ole nua. Fruits, vegetables, tas be lua. Whaanga yo mai lo tino, lua
lue mai pasa fika mama papa sa kasisiba mo soy pua malolo ina ka go ole happy sa ole ika eska mako piku kama ufi mau kengi amo sa salapa mga yo ole sile se bebesi fa mai uma wale ko bebesi everything is good it's so sexy pau la me I'm a cafe I'm a right now let's go hey Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, from suffering wrong. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love is worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. O whanau o me poe ata, o suinga lele, e a mata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life. O le ula ula tapa ino whanga whaitele, e a whia ai matangata e le ula ula tapa, e ala il mana vai no asuma vai la au ona, o lo ngao si ai tapa. E tu sa ai ma wha mau maunga al whala potopotonga toi whamalo lo ina lalangi. E siri atu ma le valu miliona le au whai o tangata, e mali liu tau sangata i tasi ona o ngasinga se Maleifua Mai i le ula ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai, ma mali liu e mafua ona le mana vai no asuma i tapa, a tangata ula ula. E matua a fia i whanau la iti mai e peo le nimonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vaina e le tina tō, po le tina tō fo e ulo tapa. E matua a whaina e le soifua malolo ina o le pepe o le i whanau mai. O le ulo tapa e maua e le tangata i ngasi e peo le kānesa, mai o le fatu, pele i tū o le tino, suka, a fia i fofonga ma le vaai. E te oti le tapa, tu unei loa le ulo tapa. Faise suinga fou, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life. Clean hands, save lives. Ai e tele ul fale lotoa. E te tau lava ona fulma o lima. O lo ia i lava se te pua o mo na saunia. E a ona mulmurita ia i le fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui a mai nisi o sia mai a fia ai i se whaama. O li tu o le whaonga ina fo i o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ana whaanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mamao 5. E tele soifua o le ala vea ina mai i whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na whausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no whaanga whai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo i tutonu o le tātou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o 5. O le pasi, o nino whaanga wā pia e whaingo fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina pia whata ua a wala ma whata ita inga. Fufulu ma 5. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le malolo ina. E ao na mata lava ia i tātou lava. E sili le pui pui. Lai lo le tautonga fitia. Lima ma, faça o inai leona. Tani le
fatu o le alofa sa fa'apena te umalu e le mawhai e upu o na fa'amatalatu lo na una watu ma le tulu ingo umanatu le alofa mo oe o lo o tanu pea i lo ufatu o te leilo aina o na fa'amatala o ufolina lo la lelei e susulu atu no le masina i le pomalulu no leo e fana i ita le alofa mo oe e te le o ino aina te le ino ai a o fala mai lo ino lo o faccio ua suai a me vela lo wana lo le pense i pugai con te mapuai te le ino mai o lo malo fa ua o te le mo ai ua le mawhai ele lo to o na ngana o te tui la o faccio sei e lo mai o uma fawhanga a o la mona te le ino mai lo ua lo fa Ina tōtaliu mai o tātou pokalame Maleifua Mai le nei tūna o tai au, e nāu whaafongafonga si o tātou atunu pele, ai mese fo ie ro mai mua mai lungo o tātou o penga ta whailangi o tātou TV, ai mese fo i tātou le tio, i nisi fo i o tō tō, tātou mālo whaalolongia sa whaapeo an tātou whaatasi ei le nei tai au, wa atiri maorunga i tātou pokalame o Maleifua Mai. Lea se upu wasasi atu, la se anga ua le tauta mali i lo o tau whaafongafonga sa moa, whaamole ia malu awa i whale i o tau whina ngalo. Awa e sasi lava le tautai, so se whaiwa na te whaia. Lea, ma le tatou pokalame Maleifua Mai, ia manuia lava la asanga o tutoire nei aso, ia whaatasi le li i mau tau turi tau mai le aso a tai au, te masani, soifua, ma ia manuia.